Gabu. Yes. Ako hari ya wagigi. Yes. Na wiro ria karuta muno ri. Ndi ako ega supply ya kagumu. Ndi ako kandi kitwa andu nduka-ini. Ucio ni gusupply. Mundu ria kandikite ri. Ya gicirugaga. Ya wofe ni wa makara. Yes. Wofe ni ruga tugeki. Nwe keki nacio ni ire ikiro. Yes. No ria keki ya goro no gwe icama ne kahora. Yes. Keki ici citari goro ri. Ni gutanuka we. Hamwe na KDF na keki icio ningi cia mwana icio wa kawaida ri. Ne kule sikona ka sepu ka goro. Na keki ya sepu ya goro ri. Ungiura tuwiri ri. No thikerire muno uikigarania na soda nini. tuwire na soda nini. Ndio thikere soda. Ndio uthire mathabu marisi. Yes. Tondu ge kafu ri. Geka buti ondorie. Kafu riu kwaja riu most adults. Yes. Ona matigeni na kagima kafu. Hapana. Ona kubaria no hana ta mundu urenda kuutha kanyoni. Kumbe ne kuregera ha. Karegete kuharuruka. Agore mundu arakura. Mata mabia manyihite. Niguo. Riu yakira cionge ciikio iria citawa Black Forest, Red Velvet, you know, White Forest. Ici cionge kuonea mathayo wa Valentine's Cake House. Na ciikire goro. Na ni ciona ikirio ni athungu na giciko na homa. Gaka ka ngoro. Ka ngoro ni gwithamba njara. Umenya goko moja, thini ni kuhoro. Ago ti gwithamba njara. Ni ukurengerwo igatheti. Kana igatheti ya mutu. And it's just psychological. Tondu heo gatheti unyite nako, unyite ukanyite nayo, na gatheti no enyititwo ni mwendia Leu gabu akidira na ke? Ndageki icio. Na mikonye. Na madari. Hado karibu ke very short change. Na kona university ara conspire. Ekumuhei tufa. Ya goro. Yes. Na gukuguraria ego yake. You see, every tishiri ya wakwa hausi ya goro fa inyanya. He bebe ya githamire hau. Makweto makiara giana Kiambati. Yes. Na Kiambati ri kon science yake ri kana nyamu ira etagwo thamiri iri andu mahuthagira uru makuga thamiri ni thamiri yakwa ni yanyonirie. Kon science yakwa na thamiri ri Rege bate oza kuwa concern no ya conscious yakwa ni kunjira ni muici ndi muno. Leu thamiri yake Kiambati ri ya monia leu ni mwetekereku kiwendo hari muhiki uyu. Yes. Na ke gabu ri Kiambati ti andu ari agutemanio rimwe. You know there are different approaches in the art of war. Okore wa thoma ifukuria the art of war by Sun Tzu. Yes. Kuri andu mathia kahora na kuri andu ambush. Yes. There. Kiambati tika ambush. Ne fore. Yes. No tika dhori mauga kawia utapata mwana si wako. Leu Kiambati ri ni karakinyira ha methari yo. Yakoretwo agitungata muiritu uyu muno na especially manyua issues. Kire mwaka na America thiete gucenjia girofu kundu ku na kuhurira kateni. Yes. Nyane kamba gutiria nduka kamurango ka haigu. Yakamba guicembia. Yes. Yaditwo ni Consuela. Eziko gito Consuela. Yes. Niana utengeria mundu kimondo. Ti modo githiringi.
Consuela akoragwo epie wa musaina. Yes. Gatiagete megari urire. Na gacoka kahumburi ba iguru. Ni hova. Mukinyokerie na mwenyurire. Kwenyora bakori ke. Bakori. Ne ndungata thaka we uma ona yithuria me maitho meho makurora goguo ukona cietagwo cia tiga butu ici ne what are they lashes ukora ni cironeka wega nginya he undu you know na kadori yes eu Kiambati gaitu ri gakiona iguru ri riria tumagetikirike riri-ini na riri ugikire waku nake yes. Leo nikerutagira gacukia kimenya muiritu ucio ri yendete greenery tumahua Kiambati aturaga thiuruka kuwa ngigi ona kahua gathaka gakahanda kanyuku-ini gakahura kanyuku kanini ori gatukuruta gucanuka ri gatwarira Consuela Kiambati ni akiremeire wendo literally na nionaga ni agia kindu gitagwo gratification tondu atwara kaunirago Kiambati agicigwa name sweet na akaguthwo hahi akaringuka gora egatuekuka onania kwa twakiraje siku muri tucio muhagire wegu akidunga methugwiti rero ni ageka colon Kiambati bati exposed na maundu ma mamundo ari Awo komo ni yoguo perspective yake na maundu ma mori wa wendo is still myopic. Na kwa to warning here and there. No akauga to no to huruji tu wendo wene ahadia thawani. Tuthukia. The enemies of progress. Yes. Bari anya uiru. Ayakiuga weri. Ona ndari ko uyi. Werari mirake hiko. Yes. Niage kiremeire. Nionete waigego riake. Kihiko handaire nginya mahua. Yes. Yongo-ini. Na nigithia ku agetira uguo gite-ini uguo akora Netflix ciga nona. Yes. Akarumira series. Na akora ndungate no niramurugira tumatumbi uguo. What have you? Gas ya mwitu ucio ona ni amenya eguthira ri. Niekite nginya average. Aega mutungi ngoroba icio. Inyanya. Kiambati ni ambatagia. Heko mwari kuragite riri hindi no bare rakagwo ino ya Western Bypass yes kuragia na muferethi wa main of course it is expected with road construction muferethi wa main uraka atia uraturika urakonywo mwari ucio mwari Kiambati ndangea ukorwo ambatia tanka ngima ya mai kono wa muhiki ayara what really Consuela mweta camps. Imagine sija shower. Wasa nikulete wundi. Kiambati kwamba mutungi kiande. Aya akari ga fuda. Ndo mundu wa fuda ile ya Kiambati ari. Akauga weri ni ukat cost iyo. Agera bogakari wekinyia gate-ini nyageti-ini iga hau arabatia iri wina Kiambati ni ka mundu build na no akiigua koragwo irio-ini akoragwo irio-ini ni mundu wa keki na ngumu ndagikihuta nda yes na utire muthenya wa tuota twara bagiti ya mandathi maria Consuela agikua guthi wira riu thutha uyu ri Kiambati is inconsolable. His dreams are shattered. Ngoro yake ina ikerekana ituva. Akinyete haria hawo iye wakwa. Kai ngoro thamite wangigi. Nyareto kwina kabash kidogo. Ni arabatara ni oku.
Abatia to indo twiho. Aragithio ta mutugo. Baba tia. Oine by the owners atupitia Kiams. Aje wona kwa ngatu mtumro safi sana. Kiams. Kiambati. Kiams go ka wa inere. Toni akirega ikiari. Agathia soja hau. Kama niangalilia gali. Tira. Niangalilia gali. Aikija ko ure. Arakora ni homecoming. Na ni welcome party. Yes. Yao. Arakigwe kakurathi ya gasi ya kotondo. Wena ndo igaigiwe. Yes. Dimenyerete this kind of traffic guku. Exactly. Kiams arakuo kiiruo. Ati wake no atoga. Miario orera thina mbere mwaria thutha wake. Wa mwaria. Riu mwena mucie muiretu ruti Consuela. Kinya hake ri. Arakia guys, I thank you so much. Kwa sababu ya vile you have been a support system for me since my husband went to Lebanon. Hawa wote honey, hawa wote baby wamekuwa a support system seriously. Sijawahi ka hivi nikakosa anyone I can turn to. I want to thank my sister here. She's been a good support system. Hata ni alitafutia nyumba huku. Thank you so much, Jerry. I really thank God for you. Thank you, Carola, and your group. You've really helped me out with transport and what have you. And I want to thank a specific person. I want to thank Kiams. Honey, Kiams is an unusual human being. Dekia vino ya bedoga mierege. I think Kiams was born on a very special day because he helps unconditionally without expecting anything. No, that is bad. Since you went to Lebanon 6 months ago for your mission, your job, Kiams has been very instrumental. All those flowers you see growing on the balcony. And I think Kiams, moving forward, you should really try your hand at landscaping. Kwenda kabisa. Landscape digitia tu. So Kiams is a really special kind of human being. And those of you from Wangi around here, you know him very well. He's very helpful and thoughtful. Kabatete tankangima. Na kindu. Gazi kabata ya kilo 13. Kamekuwa hata thabu thagakiona ni uria kienda icoka. Na mahua mara magemetie muci ucio nginya nyuku niko kagurite. By the way, baby, Kiams is the one who brought me Shelly Nekanyau. Amangire nginya nyau. Kiambati raigua ta ngiumwo ni ngoro. Hende Kiambati akiambata stairs ri. Arabataga host. Only for him. Araharukire outcast. So babe, I told you about Kiambati and I know you brought him something. At this now is okay to have a kunina dira here, but I know I thought you knew I saw the Kiambati Canida. Karina Kuaya. Yo no hay ni a nereira, no tirojo.
Aina mbona robo hei wajo. Kowa bere aku. Mira inyanya. Na hote iti. Kiabs.